Kina Yansa Ampi Iletsante Kiamo Ola Tela Khotongwalis Letsante Rurimo Ampi Ai Hakudumedise wena Patrick ke a bona ho maranrang a maholo a Lesedi FM jwalo ka ke se ke butse maranrang ke a leboha hore bo kene wa ba le nna molo wena Palesa Mokgele le wena King Solomon le Selwane wa Lenka le wena Achia Palesa Khotso mofihli wa Setsumi Mamohudi Mabitle Palesa Khotso ho seng hona wena CTM Congo le wena Joe Rataba ke makhulong a matala ena masentle wena ngwana Setsumi Jona ke o bona morwa ke o shebile wena Victor le wena Tshidi Claudia Ivia Tsokudibane Khotso Ampi Iletsante Rurimo o tseba ha fela sena se bapala se nka moya wa ka se o tsamaisa hole haholo pelo ya ka e tsamaya moo ke sa batleng hore e tsamaye teng empa ke tla etsa jwang mothemo o tlhameile hore ho be jwalo a kontumelle o seng ona karanana o la makhulong a matala ke re ho wena o seng hona ema monna ema mosadi le ha o le thata le ha o le boima ema o ska wa dumela hore maemo ana a o tetebetse hakana o ska wa dumela hore maemo ana a o tsokotse hakana ke bona bophelo monna ya tsamaileng leeto hore bophelo ke ntwa hey yes Rurimo Ampi Iletsante hey Kadumela Kiamo Metsotso le 15 ka morao hora ya borobonga ha nka leeto tsama hantle e re ke take show sama wa hanube ore lona ba ratang ho phela
Hey. Motle o ngwaneso Morenenga ya ba pina monate a holwena e binwanga ke ya Take a Show o re isa metsotsong mashome mabedi ka morao hora ya borobonga ke tla mabenkeleng e tla ke khutla mabenkeleng re nke leeto wena Willis Makubela le wena ko bone ka jeno Jeffrey Jeff le wena ko bone le wena ntse kisenga Masekhalo Khotso Heba le petroleum jelly e tsakile ka legala bakeng sa letlalo le salang le hlwekile le mongobo bontate le lona batho ba kutang khafetsa tshepa magaleng ya thusa bakeng sa leshwata ditlapedi ho omella le mathata manga letlalo tshepa magaleng heba le petroleum jelly bane e ka bolokela tšhelete ka ha e theko e bobebe e klase e kgonehang ka boleng bo hodimo hopola ha e se magaleng ha se yona magaleng heba le petroleum jelly Banyana ba style ba dumela o sena letho le ka ba sitisang ho hapa papadi ya bona ha Richmond United Ladies le bona ba ikemiseditse ho hlahisa boqhetseke ba bona Gauteng e tla ngwapana le Northern Cape ena ke Woodbet Super League bohabotle ba papadi ya basadi ya bolo Mzansi ha Mamelodi Sundowns Ladies enkana le Richmond United Ladies ka Sontaha sa 18 Motsheanong ho tloha ka 2:30 Motsheanong o ka e bua SABC Plus, SABC 1, le SABC Sport ho DTT Channel 4. O itlisetswa ke SABC Sport. Momamedi o kgathatswa ke eng lapeng la hao bothata bo kae lapeng la hao Momamedi lapa lena la hao le tsokotswa ke eng sefefo se sekana se dumang lapeng lena la hao se tswa kae se bakwa ke eng se tswa kae sefefo se sekana kana Hobaneng o sa phomole empa o re o hahao Hobaneng
o sa thabe empa o re o hahao hobane nyakallo ile siyo o le hahao o tshwere senotlolo sa ntlo ya hao ntlo ya hao e bulwa ko wena e bile notlelwa ko wena ke eng o etsala jwang ke eng o etsala bothata bo kae boima bo kae metsotso e 23 ka morao hora ya borobonga ho ile ha senyeha kae o ile ha senyeha kae noha ikening ka tlung lapeng la hao noha ikene ka nako man lapeng la hao noha yena ikene tsatsing le feng lapeng lena la hao noha yena e fihlile jwang lapeng la hao e ne e apere jwang e ne e tsamaya jwang ho tlile jwang hore fumane sebaka sa hore e dule ka hare ho lelapa la hao ho tlile jwang hore e tsebe le difela tse binwang lapeng la hao metsotso e 24 ka morao hora ya borobonga mametse Lesedi FM lenaneo ke makgulong a matala ka jeno ke Sontaha bekeng dumela momamedi eo ke mo ratang yena e bapallang lapeng la hao e mmala o jwang na wa o tseba mmala wa noha yena e tlisitse moferefere o mokana lapeng la hao na o tseba hore noha yena e fihlile jwang ke mang a tlileng le yona ke mang a tlileng le yona noha yena hai fihla noha yena e tlisitse moferefere o mokana e fumana ho le jwang lapeng la hao e fumana maemo a lapa la hao a le jwang e fumana wena ke bua le wena ngwana mme ya ek praat saam met jou e fumana wena o le jwang noha yena eo ke re mmala wa yona na e mebalabala e o fumana wena o le jwang e kopana le wena o le jwang metsotso e 26 ka morao hora ya borobonga o mametse lenaneo la makgulong a matala le tlang hang fela bekeng ke lenaneo le ikgethang ka tsela e makatsang ha hona lenaneo le leng le tshwanang le lenaneo lena ditshebeletsong tsohle Afrika Borwa se lenaneo le ngotsweng ka ditene a se lenaneo le ngotsweng ka ditene a se lenaneo le ngotsweng ka semente a se lenaneo
le ngotsweng ka santa. Ha le ngolwa ka santa lenaneo lena, ke tla o jwetsa nako e tlang le ngotswe ka eng. Ke tla o jwetsa nako e tlang lenaneo lena hantle le ngotswe ka eng. Ha le ngolwa ka steni, ha le ngolwa ka samente, ha le ngolwa ka santa. Moferefere o mokana o leng lapeng la hao o tswa kae? Lerata le lekana le leng lapeng la hao le tswa kae? Lerata le lekana le tswa kae? Ke tla mo ntshetsa e tswa kae? Ke tla mo ruta batho le nna e tswa kae ntho. Ke tla mmontsha ntho a sa e tsebeng. Ke batla ho mmontsha hore nna ke mang. E tswa kae? E kene nako mano ha ena. O a mpapalla a hantsebe. E tswa kae ntho? Ka ro le lapa le la hao le. Ke batla ho mmontsha hore ke pelo mpe jwang. Ke batla ho mmontsha hore nna pelo ena ya ka e jwang. Ke batla ho mmontsha hore na ke pelo mpe jwang nna. Wa bapala kgale a di etsa, o di entse ho ba bang. Ho nna mona o fihlile mo motlakase o kopaneng le metsi. Mamedi, hona le ntho e qetang ho fihla ho nna hona jwale metsotsong e 30 ka morao hora ya borobong. Moramaine ho fihla ntho e nngwe ha ke re ke tswela pele ka lenaneo lena la makgulong a matala. Hona le lentswe leo ke le utlwang le reng hanyane pele ke yeme hona mona ke etse thapelo. Lentswe lena le a mmakatsa momamedi. Kgetlo la pele ntho ena e etsahala ha ke hasa lenaneo lena le ikgethang la makgulong a matala hore hantle fela hara mpa ya lenaneo ho bo fihla lentswe le reng a ko rapele hanyane. Ke batla ho nka taelo ena, ke utlwa hore na thapelo ya ka e ya kae.
ba boima mothemotle metsotso e mashome a mabedi le metso e robedi hantle pele hora ya leshome e ka hona jwale nka kwatha maina hona jwale ka moatametsa o fihla tsokotsane se seng seo ke sa se tsebeng hore na jwale se tswa kae Mamedi motle e re ha nako ya ka hanyane fela e ba mona ke tle ke etse thapelo ke tle ke kope modimo ya modimo le hodimo monga bophelo eo re tsebang hore mopesa lema o kile re lefatshe ke la Jehova le tsohle tse ho lona lefatshe le ba a ileng ho lona hobane le theile hodima mawatle mme o le tisitse hodima bodima pele ke kena leetong lena ka botlalo ha ke ngolle le hodimo hoba ke tswa fumana lentswe le buang le nna hona jwale le kopang thapelo ho ba sa sebetseng ho ba tsomang mosebetsi ho ba hlokang mosebetsi lentswe lena leo ke le fumaneng le itse jwalo ka ke re wena momamedi ntho ena e qala ho etsahala e tshwara hanyane ke kope ho monga bophelo gore monga bophelo a bule mamati a kwetsweng a mesebetsi ba hlokang mosebetsi ba tsumanang le mosebetsi ba o fumane ke nako e telele mora le moradi wa hao ba kopa mosebetsi ke nako e telele molekane wa hao a kopa mosebetsi re a kopa hore ka jeno le hodimo le ke le arabe hona matsatsing ana hona kgweding tsena hore la e ka ba mosebetsi o monyane ha kae ampe a fumane mosebetsi bothata bo boholo bo re bo bona morena mme re a tseba wena morena o bo bone le pele re bo bona le pele re ka bua ka bona bothata bona pitsa ya rona kwano Afrika Borwa e phewa ke batho ba bangata haholo mme ha e butswe jwalo ka Mosotho wa kgale a kile a re pitsa e phewang ke matsoho a mangata e tla pshatla fela ha eno butswa yaba monna monesemane utswa hona teng mono ntate o nka hona teng mono re too many cooks spoil the broth hore mesebetsi e eme tjena ngwaneno ha fumane mosebetsi monneno ha fumane mosebetsi
Hobane pizza ena ya kwano Afrika Borwa phewa ke batho ba bangata. Ai butswe pizza ena, ai khone ho butswa. Hobane matsoho a leng pizzeng ena a mangata haholo. Pizza ena e fumana matsoho a mangata. Ke matsoho a mangata a tlosang sekwaelane sena, a se kgutlisetse, a se behe kwana. Jehova thusa. Thusa Afrika Borwa. Thusa Afrika Borwa. Ako shebe pizza ena. Ako shebe pizza ena. Pizza ena e bitswang politiki. Matsoho a mangata haholo. Matsoho a mangata haholo. E utlwa mantswe a mangata haholo. Ha e kgone ho butswa. Ha e kgone ho butswa. Ha e sale ptjatla, le ka jeno ntse ptjatla, le o sane e tla nne ptjatle, le ka moso e tla nne ptjatle, e tla ptjatla jwalo, ho sena hore dijo di a butswa moo. Hore bana ba hao ba tle ba fumane mosebetsi. Pizza ena e utlwa mantswe a mangata haholo, le dipuo tse ngata haholo, mme dipuo tse ding tse fihlang pizzeng ena ke dipuo tse etsang hore motho a lahlehelwe ke tshepo. A lahlehelwe ke tshepo. A lahlehelwe ke tshepo. A bone hore ha hona moo a yang teng ka bophelo ha sa tla fumana ke la ile ona mosebetsinyana. Re a o kopa Jehova. A ko lokise pizza ena. Matsoho a mangata haholo pizzeng ena. Mantswe a mangata haholo pizzeng ena. Ha e kgone ho butswa. Re a o kopa ntate, phamisa letsoho la hao hore pizza ena ka tsatsi le leng ke e butswe. Ke kgale e beilwe ifo. Ke nako e telele pizza ena e le mollong. Ke nako e telele le mollong. Empa dijo ha di butswe. Pizza e phehwang ke batho ba bangata, pizza e tshwarwang ke matsoho a mangata, ha e butswe. Mme e keke ya butswa. Ha e butswe. E keke ya butswa. E re ke eme hona mona Jehova, mme ke re ho wena ntate ya hodimo. Amen. 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 Ka itshwara hore ke ba le papatso. Khotso momamedi ke ya ho yona hape. O batla le haela ditoro tsa hao. Princeton e Akata Estate. Mona ke bua ka Akata Estate mona. E o fa sebaka sa bodulo bo bolokehileng hore wena le lelapa la hao le phele ha monate. Le tla dula le bolokehile mono hobane hona le taolo hekeng e maemong a bodimo. Hona le terata ya motlakase, CCTV le ditshebeletso tsa bohlokwa o tsa setjhaba. Jwalo ka lebala la dipapadi, lebala la bana, la boikwetliso ka ntle mane. Ke bua ka Akata Estate, Princeton, e hona moo. Jwale wena wa kgetha, hona le matlo mono a diphapusi tse pedi, phapusi tse tharo, phapusi tse nne. Wena o ya kgetha mono, ke choose maikhethela. O a kgetha moo. Hona le tsa ho robala. Maybe le hona le dirapa tse ikemetseng.
matlo a teng a qala fela ka 967,000 ho ya ho 1.8 million. Au. O ske wa fetwa. Seo ka se etsang hona jwale ha o batla o dula mono, o batla wa sheba bodulo moo. O ka letsa go letse. Nomoro ya bona ke 072 865 0449. Ke a ipheta 072 865 0449. Kapa o ka etela marangrang wa ya mane ho lenovaconstruction.co.za. lenovaconstruction.co.za. Nomoro mo ka ba letsetsang teng bana ba Akona Estate hore o botse fela ka bodulo ba mo. Nomoro ke ena ingole 072 865 0449. Ha o entse jwalo o tla bo entse mosebetsi wa hao o motle. Ba botse fela gona jwale o ske wa tswafa, ba botse gona jwale ba etele o ba botse mono me o bue le bona. Usike wantele mphemosebetsi morena fika hola laka ke tsabetsi o ke tsabetsi wena. Ke fihla pela ha o morena o ske wa nteleka wena le fika laka. Ke fihla ke hloka ntate ke sena ke la ile mosebetsi le lapa la ka le sa loka. Go le thata ile sefefo se dumang lapeng la ka, ile setsokotsane lapeng la ka, no ha ikene lapeng la ka. Ai
ha ke fihla ho wena hai khotso momamedi e motle dumela ngwane sona na o ke la magulong a matala ha ke tlo mona ke tabe ke lata mora maine e re ke fane ka sebaka ho monnenwa Di-funeral plans tsa clientele di fana ka seriti ho ya ho ile wena le ba lelapa la hao di lefa tjhelete dihoreng tse 24 e kenyeletsa grocery transport le pulo ya lejwe ka ngodisa batho ba 13 ho plane e le nngwe fumana phomolo moyeng wa hao ka jeno SMS lesedi ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng Momamedi e motle ke itse wena ke kgetlo la pele mpeng ya lenaneo la makhulong a matala o fihlele ntswe tsebeng tsena tsaka dilemong tsena tse 40 ebile jwale ke ya metsong jwale ke ngotse lenaneo lena ebile ke hasa lenaneo lena ke maketse empa ne le molaetsa o ke tlamehang hore ke tle ko fitise ha moya o ntaela ha lentswe le ntaela ha moya o re ke bue ebe ka pizza ena modimo ha ka theola moya wa lehodimo ya eba pizza e lokang e butswe ke ka nako e telele ne le ka hara matsoho a mangata e tshelwa dinoko tse fapaneng ha e so butswe le kajeno ha e so butswe jwalo ka Mosotho a ilatsho ra e tshwerwe ke matsoho a mangata e tla dula e pshatla fela e keke ya butswa ke nako ya hore e butswe ha hona hore bana ba ka dula e le milione tse kana di hloka mosebetsi di tsoa fela hoseng di sa tsebe hore na di etsaeng di ya kae pizza ena e tlameha hore
modimo ro rapetse ro ngolletse lengolo ro letseditse mohala mme wa rabile hobane ho wena ha hona ya dutsing tafoleng ya thibelang melaetsa ya rona hore e fihle ho wena e fihla ka botloloha e fihla ka botloloha mara maine ke tlotla ho wena lenaneo lena le lelang ka mothing ya ona a senna pizza ena baka leka gore iske ya butswa modimo tlo theoa modimo wa tla kwano lapeng mona Afrika Borwa e tla butswa pizza ena jwang kapa jwang tsatsi le leng e tla tlamea hore e butswe yona pizza ena e re fang bothata bo bokana e hlolehang ho butswa ye sale e beilwe ifo kana kwetelele ka dilemo le dilengwana pizza ena ya hana o butswa Jehova ya hana ntate ya hana modimo ya hana pizza ena modimo ha ona hore bana ba hao ba ba kana ntate ba ka hloka mosebetsi ba hloka le hore na ba etsaeng ka bophelo ba bona iyo ntho e jwalo Jehova hobane wena o teng ntate o ske wa dumela ke a o kopa lehodimong ke a o kopa ntate modimo ke a o kopa ntate o ske wa dumela hore pizza ena e dule nako e telele hakana e ntse e bela fela e ptjatla fela ho sena mo yang teng ya ptjatla ntate letsatsi le letsatsi ya ptjatla ke dipuo letsatsi le letsatsi ke dikeletso ho tshwarwa dikopano ka mona ho dulwa dikopano ntate huwa kwana ho palangwa difofane ho yengwa boemakepe ba tloa boemakepeng ba tla boemafofane ba tloa boemafofane ho tshwarwa dikopano ka dikopano ntate pizza ke ena ha e butswitse go fahle ko ena a tseba modimo pizza ke ena ha e butswe ntate ya hana o butswa ya hana ntate ho butswa hobaneng mmomong e butswa pizza ena ke ena ya hana Jehova a ko theowe ntate theowa lefatshe lena ke la hao le tsohle tse ho lona le ba a ileng ho lona o le tiisitse hodima mawatle wa le tiisa hodima bodiba theowa e tlo butswa pizza ena ha ona hore bana ba ka robala ka tlala Jehova o le teng o ke kwa re fa molomo modimo ya re ha o qetile ra lapa Jehova o ke kwa re fa molomo ya ba o tloa mono re tingwa dijo o ke kwa re fa molomo Jehova o tloa mono ra lapa wena Jehova o ke wa etsa ntho jwalo pizza ke ena ha e butswe phewa ke batho ba bangata ntate matso a limpitseng ha mangata Jehova a ko theowe a ko kene ditrateng tsena kaofela o shebe hore na ho etsahalang maemo a ketso tse bohloko tsa botlokotsebo a hodimo batho ba dutse fela
Rasthunya o ya kena bolaye batho ba dutsi basadi ba dutsi o ya kena ka thipa e tshabehang matatiele mane ho thwe basadi ba bolailwe hobane ntate dibaka tsa rona di tlameha ho tsebahala ka madi di tlameha ho tsebahala ka dipolao ya tla ya phewa pitsa Jehova ha iso butswi le ka jeno polao tsena le madiana le ka ba hahlaudi ba tshaba ho tla Afrika Borwa dikotsi tsa mebileng Jehova baruti dingaka ba ile ba rapela di N1 ho ya tswa N157 ba ntse ba rapela fela le ka jeno batho ba ntse ba hlokahala Jehova e pitsa ke e jwang ntate le baka le teng e matsoa mangata haholo e utlwa ditaba tse ngata haholo a e sa tseba hore na e etsa kore dinoko tse tshelwang ka mono hai ho tshelwa ntho tse makatsa tse hlotseng maine ke tla wena
usimakathi uyawaqhabula amaketanga boshwe ngawe endleleni usimakathi uyayiqhiba nemgodi ezibelwa yona ya modimo moholo haholo ba bang ba tluile Afrika Borwa ka leshano ba lisa mose ho mawatle ka leshano fela leshano ba tloa mona ka leshano hore ba shwa sehloho ile leshano le lesehla modimo hle pitsa ena ha ibutswe bana ba rona ba fumane mesebetsi bona leshano le baka tshenyo e ka kantate leshano fela bothata pitsa ya rona mona phewa ke batho ba bangata ba tloa mona ba palama sefofane ba palama ka leshano ho ya fihla tlase kwana maine nna ko ntloele hle monna le nna ko tloele maine re nna ko tloele ke kore nka lenane o kile na maine tsama le lona metsotsong e leshome ka morahora ya leshome o tla gutla nka o tsamaya taba ke pizza nka o tsamaye maine ngwana chief tsama mamela mona ngwana Mamofokeng mamela mona ngwana mme wa ka le a sa tsamaile le mabitleng ke nna ke tloela dintho kaofela Mamofokeng mo robetseng teng ke tloela dintho morahao a itse ka mo a bona ntate Motaung ya ke a tsama maine ke lekile go mamela ka hloko gore le godimo le bua le re ach maine hle monna ka jeno ha re kwana ai khona hai jwale lenaneo le kene dikantorong tse kgolo hallelujah dipalo di a bontsha diperesente di kae di milioni di kae ai tsa batjha ba sa sebetse ha maine hle monna ntate Motaung bana ke bua nnete hore dipelo tsa bona le mehopolo ya bona hey ke hobane ba ile sekolo maine hle monna ba thutwa teng ha una le mati le bulehang ke utlule e mongare ka nako tse ding ha ba etsa dikopo tsa mosebetsi ba ba ka boiphihlelo kapa yona experience kakata maine tsama moruti ke tla nka kae ke sa newa monyetla hallelujah moruti ke tla ifumana jwang ke sa kena sebaeng ka tshepela hore ke insurance hallelujah ntate Motaung a ke tsebo baneng o ile wa kgetha leele lena le reng ha matswale mangata pitseng hey pizza yeo e tla ba hlama ach maine ntate Motaung e hlile matsoho a mangata pitseng momamedi ha ke tsebe rona hore mametse o lo ka empataba ke pizza ke yona ntate Motaung taba e leng kgolo ke kopa o shebe ha wa bua ka mollo hey o buile ka pizza ha wa bua ka temperature e setotseng stove o bua ka pizza kakata man gore batho ba pizza ba bangata haholo kakata hle monna moruti maine a kwa isupe mohlamo batho ba pitseng ha ba tsebe ho pheha kakata moruti maine ema hantle mohlamo batho ba pitseng ha sona ha ba tsebe ho pheha fela moruti maine ha bana boiphihlelo ba ho pheha Motaung ke bua jalo ka moruti ke sa lobe letho e hlile matsoho a mangata pitseng matsoho a mangata pitseng ntate Motaung ka jalo ke tshwere bebele eo ke dumellang hore ka nna ya ska tsamaelana le wena ha ke ntse ke bua ke kopa o ye bukeng ya bobedi ya marena maine o boya kgaolong ya bone momamedi naha ena e keke ya dula e le tjena le khale man ke ya dula e le tjena ke rapela hore ba leng pusong ba leng tataisong ba leng botsamaising e ba mametse naneo lena e keke ya dula e le tjena no la ho le tjena o tshwanetse o be le mokgwa dintho di fetohang ka ona hallelujah Motaung thapelo ya ka kena ka ra pizza kapa pizza mo batho ba leng pitseng ya pele ha ba ka ba tseba ho pheha hallelujah ya bobedi ha ba ka ba utlwana ka resepe hallelujah hobane jwale ya mo mona le resepe ya katiba e retse moruti ba ine tlo hantle naneng la tsamaya maine ya mo o tshwere resepe ya ha ya nahanang hore e ka re sebeletsa bothata ke bona ha o ka wa pheha ntho nahanang batho ba
Hallelujah. Ntate Motaung ke rwala katiba ya marketing ke batla ke bue mantswe yana. Yes. Haeba o batla kgwebo ya hao e tswelle se ka wa rekisa ntho e nahanang batho ba tla e thabela. Empa etsa dipatlisiso batho ba thabela e mo rekise ntho e ba e tabelang. Yes, sir. Jale pitse mona ho dutse batho. Hey! Bao Ntate Motaung ke ipotsa hore ebe ba tseba ho pheha Ntate Motaung. Re tshwere mekgahlelo yohle ho tloha nationala o tla province mo tla masepaleng. Yes, sir. Re ntse re bua ntho e le nngwe kajeno nana o lena momamedi ke kopa ska ba wa lahlehelwa ke lona dula le rona boradipolitiki bomadipolitiki makhanselara di-MEC di-premier ho ya hodimo president rona re rometswe ke modimo. Ntate Motaung a rena agenda e nngwe empa re tlisitse agenda ya modimo e reng matsoa mangata pitseng ena ke shebile nako mo ileng hona teng hobane ha metsotso e leshome ka morao hora ya leshome re tshwanetse re potele. Ntate Motaung e tlare ha re tlonyoloha ka pisa ke ba mang ba pitseng mo Ke bo mang ba pitse. I am in store from pitseng mo. Hallelujah. Ntate Motaung ba na le boiphihlelo bo bokae na? Hallelujah. Hobane le bana ha ba ya sekolong ho batho ba boiphihlelo. Ma bona ba na le boiphihlelo. Ntate Motaung o tshwere nana o le matla o mamedi taba ke pitsa. Momamedi e re ke tloya mabenkeleng hobane pizza ena e hana ho butswa. Matso a mangata pitseng ena. Resepe di ngata pitseng ena. Mme ke bona le masokwane a fapaneng pitseng ena. Ha ke sheba Funeral Printer Clientele di fana ka seriti ho ya ho ile ho wena le ba lelapa la hao. Di lefa tjhelete dihoreng tse 24 e kenyeletsa grocery, transport le pulo ya lejwe. Ka ngodisa batho ba 13 ho plane e le nngwe. Fumana phomolo moyeng wa hao kajeno. SMS a lesedi ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng. Boloka mme o hape koloi ka Spar o be le monyetla wa ho fela e le nngwe ya di-100 grand items tse 50 reka sebediswa se seng le se seng se nkang karolo mme o swipe rewards card ya hao ho kenela. Fumana 175 gram Protex hygiene soap mefuta e fapaneng reka le ha le dife tse pedi ka 24 rand o boloka 14 rand kapa 2 kg Spar full cream mask ka 29.99 ditheko tsena di fela ka la 19 May ha thepa e sa le teng ho na le dipehelo. Dipalo ha di bua di re bana ba bang ha ba sa batla le batho ba bang ho ya pitseng ena ba kgathetse ba se ba dutse fela ha ba sa ikhathatsa lo ikhathatsa lo re ba kenye di CV tsa bona hobane pizza ke ena bathong ya hana ha ibutswe a mangata matsoho ye pizza maine tsama Happy ai risepe di ngata batho ba emeng pitseng. Achona hai ye mo le mo moruti maine a di manentso ba tla o shine. Hallelujah. Ha ye mo ngare ho tshela le tswai ye mo more le tswai ha le batla hale a re ke re tshela mofuta wa itseng. Hey atake ba di ngata haholo ke kgona mo mamedi hore mametse wa rutlwa matsoa mangata Ntate Motaung jane re nka leeto mo mamedi mo le hona teng re bukeng ya bobedi ya marena. Hare maine hey ako ipitape marena 2 4 okay 38 ke nna o ke a phetla ke a batla yaba Elisha o boela Gilgale tlala ine e wele naheng tsamaya maine Elisha ke mo profeta kakata monna ke mo profeta empa tlalaite bibili bua manswana yaba Elisha o yena Gilgale tlala ene wele mahengeo yaba Ntate Motaung ke kopa o e utlwe yaba maina le Ntate Motaung ba bua
hlala e le teng ntate Motaung mona ke bua ka monna wa Modimo ke bua ka moprofeta ya ileng ya re mohlang neo ya moprofeta e welang hodima hae o na le tshimong ntate Motaung o na le masimong a ntse a jala e le ha e bua mona e reng hlala e ne wele Hana. e be se re mme bara ba moprofeta ba tla ba dula pela Bara baba profeta batla badula pela hae. ntate Motaung Yo, ha e tswela pele hona temaneng ya 38 ere a re ho mohlankana wa hae ha tleha ka pizza e kgolo e phete hape. a re ho mohlankana wa hae Eke? ha tleha ka pizza e kgolo Hatleha ka pizza e kgolo. apele bara ba ba profeta moroho O apehele bara baba profeta moroho. o shebe 39 ntate Motaung E mong ye mong a tswela naheng. o kga moroho O kga moroho. rakana a naheng Fumana maraka naheng. A kga ditholwana tsa ona. ya A di phutha. ntate Motaung A tla. ntate Motaung A di etsolela pitseng ya meroho. ntate Motaung Ba mpa ba sa di tsebe. ntate Motaung matsoho a mangata haholo pitseng Maine. hopola ntate Motaung ke utlwa tlolo ka mona ka moo ke leng hopola hore taelo e itseng jwale ho tlo ho lokisa ho apewe Hallelujah. ho lokisa moroho bebele e re e mong E mong. ntate Motaung potso ke ena ke mang E mong. ye mong a tswela naheng ho akga ntate Motaung ditlama tsena le tjhefu Ntate Maine ema honate ebe ka Senyesemane e reng ha e re e mong ka buka tse tsa hao tse kgolo tse telele tse tshabehang. ntate Motaung E mong. ho na le e mong E mong. yena ye mong bebele ha e bua ntate Motaung e re e mong a tswela naheng ye mong a tswela naheng ho kga moroho Bathong. a fumana ntate Motaung ditlama tsena le tjhefu A kga ditholwana. ka ditholwana tsa teng a di petsola A ha Maine. potso ke ena ke mang a sabotajang pizza ena ya politiki ke mang a sabotajang pizza ntate Motaung rona re tlile jwalo ka dipuhodi tsa lentswe la Modimo ho na le e mong pizzeng moo ntate Motaung Yes sir. le mong ya tlileng le taba ya hae agenda ya hae ya tlileng ho itshela e ka pizza ena ya hloleha moruti Maine Tlokwana Kakata. le ya tlileng le se sa tshwanelang ho kena pizzeng e le hore pizza re tle re re ka nnete ha ya sebetse ntate Motaung A di petsolela pitseng ya moroho. Ba mpa ba sa di tsebe. ntate Motaung ho na le e mong ho na le ba bang wa bona matsoho a mangata pizzeng Maine. jwale o sona le ya tlileng le tjhefu O teng ya tlileng ntho tseo re sa di tsebeng. hona le ya tlileng le ntho Ah, hona le ya tlileng le ntho hae e kgotsofatsang pelo le ditabatabelo tsa hae e seng ditabatabelo tsa setjhaba hona le ya tlileng ka yona ntate Motaung temana tse latelang di sedile jwale ba re baje. Ba hweletsa. Oho. Monna wa Modimo o lefule ka pitseng. Oho, monna Modimo lefule ka pitseng. Oh, monna Modimo lefule ka pitseng. tjena ntate Motaung wa bona infrastructure e jwang lefu le ka pitse Oh, monna Modimo lefule ka pitseng. ha
modimo lefu le ka pitseng Ntate Motaung Afrika Borwa eme ka maoto ya nngwe lefu le ka pitseng ho na le phoso. Maine bona budget e kgolo ya ditšhelete e lo phetwa kgetlo la boraro o modimo lefu le ka pitseng o monna modimo lefu le ka pitseng Ntate Motaung matsoho a mangata pitseng. matsoho a mangata pitseng Matsoho le mangata pitseng. Re sona le ya senga ile a nyonyo ba tlhalentwa hae. e mong wa bona Ona ntsa tsheha ore bana ba eso jane re tlo e soka mmoho. e mong wa bona Ntate Motaung e mong a tswa ha swale mo a le mong a fitla bukeletsa ntho tsa hae. ha thuteng kwana maraka thuteng Maine hle monna butle man ka tsamaya monna E pronokentse le dikatiba tsena tse di chef di tlwaetse mo di rwana o tshwana le bona. Mpa bothata Afrika Borwa bothata bo ka pitseng. Batho ba emeng stofong ba emeng ba potileng pizza. Bothata bo mo pitseng. Ho na le ntho e re tselang e sa tshwanelang e tsela. Ntate Motaung dipalopalo di keke tsa ema tjena. Potso ke ena ke hore e tshware Tekatekano ya TV license ya hao ka boiketlo o se kgathatsehe. Tshebetso tsa rona tsa SMS di o dumella ho etsa seo. Ka ho romella molaetsa o kentse ID kapa nomoro ya hao ya TV license ho 44210. O ka fumana tekatekano ya hao ka potlako ntle le dipotso tse ngata le ho emiswa. Hopola ho sebetsa ditefiso tse tlwaelehileng tsa SMS. Nka monyetla ona hore o se fetwe ke ditaba. Nolofatsa mokgwa wa ho patala ka jeno. Ho na le melwana le dipehelo. Ebe o na le tsitsipano ho ka isa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong, high blood, lefu la tswekere, arthritis, esita le feberu le mokgohlane. Fumana lerumo, sehlwekisi se matla sa madi, se ntlafatsa masole a mmele le se kokobetsa tsitsipano. Le tshetswa ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Lerumo le fumana discount clicks le dikemiseng naha ka bophara. Lerumo, feel the healing power. bothata bo ka pitseng ba hweletsa banna ba ho monna modimo lefu le ka pitseng ba re lefu le ka pitseng ba sitwa ho ja tjena ibile e le nako ya tlala e le tlala dijo di teng ba sitwa ho ja menyetla ite sitwa hai maine bana hona le red tape e ngata Ntate Motaung mamati a kgona ho buleha hoi a tshwanetse a matlong ka connection moruti Maine o mohlanka wa modimo Ntate Motaung lefu le ka pitseng lefu a ke tsebe hore na o sega ka jeno lefu ke manye o letswalo la hae le tswang ke manye o letswalo la hae le sisinyang lefu le ka pitseng o kekebe wa isa ntho e jwalo ka pitseng ba sitwa ho ja Ntate Motaung ntho e ke ratang ke ena ha ba sitwa ho ja ba hweletsa ba re lefu le ka pitseng hantle Ntate Motaung ba ne ba le ba ho na le ntho e phoso pitseng mona ho na le ntho e seng yona le phele le bangata haholo jale Steffiel le bangata haholo mme pitsena ikeke ya butswa le pheha le bangata Maine kile ka fihlelwa ke moya o mong ha ke tsebe wena le hodimo lena kile ka fihlelwa ke moya Maine ha re 9:30 ha ke tsebe no wetsa halang ka nna
ya ba moya ona ha o fihla wa ntsukotsa Mofokeng wana chief wa ntahlela pitseng ha isale maine ke hasa lenaneo lena le wena re qala hore harampa fela ya lenaneo mpeng ya lenaneo ebe re etsa thapelo maina ke tsebe ho etsala lefu le ka pitseng re sitwa ho ja dijo di teng empa lefu le ka pitseng ho lokile ntate wa ka tsamaya potso ke ena ntate Motau mme ha moya o no sokosa ka nako tse ore o ka etsa thapelo maina ke tsebe man ntate Motau wa tseba o ka kena malapeng a mang aya ke tsebe man ke bua nnete ha re ka ra popoletsa ho bua nnete ha ba tsebe le hore na hora e latela ba tla ba ntse ba phela na maine ba ipotsa na ba tla jai hallelujah ntate Motau ke ha nepahala letsatsi le le tlote ba lo feta ka tsele re tibileng ka yo hobane lefu lona le ka pitseng ntate Motau ke kopa ke re shebe pizza iteng moroho teng empa phoso ke ena ba bangata batho ba phehang re bangata ho le pizza ena a re potile haholo pizza ena hobane ntate Motau ha ono se jwalo re ka be le sena le ya tlang le ntho a e ratang pizza mane maine ye molemo mo tla ka ntho a e ratang e khotsofatsang ditakatso le ditabatabelo tsa hae ba thapelo ya ka ke ena gore lenanong lena bomma dipolitiki le bona dipolitiki ba re mametseng hallelujah Afrika Borwa setjhaba se re mametseng hallelujah ke rapela hore Modimo a re tsosetse man bo Elisha ka hara Afrika Borwa maine a re tsosetse banna le basadi ba ka bang le tlholo ya tshwanang le ya Elisha hallelujah Elisha ntho a etsang ke ena o etsang jwang ba le mangata pitseng e ore jwale ke nako ya hore ke fane ka direction Modimo a re phamisetsa ho Elisha ke rapela ntate Motau re Modimo a re tsosetse bo Elisha a ko ye temaneng ya 40 a na le motso le mo Momamedi ke ya verse 41 verse 41 yena a re tlisa mphofu mme a e faha pitseng antori solelang batho bana ba tle ba je mme o bo se letho le lebe ka pitseng a fana ka direction 41 yena jwale a fana ka direction a re no nna jwale yena jwale ke fana ka tsela jwale Chesa ntate Motau ke binebe a re tlisa mphofu mo ke kopa re ke re bale momamedi ha re bale hantle nna ke rata Sesotho mona ya nhlonolofatsa tlisa mphofu mme a e faha pitseng ha e re mme ba e faha pitseng mme a e faha yena ka bo yena self yena ka ba utlwang ka boikarabello re batho ba keke ba shwa ke le teng hallelujah ba keke ba sotleha ke le teng ba keke ba hloka dijo ke le teng Bibele bua mantswe ana ere moprofete wa Modimo a nka boikarabello yena ka sebele a faha pitseng re khale ke le neile nako
Yo. Gale ke ntse ke ananela ke amohela maikutlo. Yo, yes. Behind maikutlo ana re ya utlwa dikopano tse sa feleng a lapisa setšhaba. Ar tlisamphofu. Tlisamphofu. Not try fire. I am my father to a father to the town who fana katailo yemaha. Unomana tsolela batuma. Tuko sherete mana yo mama di shere. Ikeskane murutima ine wa imwana lenta temotau. Tatemotau sherete mana yo tsolela batuma. Temana yo hayari tsolele. Tsolelang. Tsolelang batho bana. Tata ba rona pitseng re itsetsa maka. Empa kgetlolena monna wa modimo re tsholelang batho bana. Ntate Motaung ke rapela hore nano leno ha le fela. Hallelujah. Ka matswalo a rona a phahame o no keke kore ka jeno lena modimo o kentse sebete sena sa isabe ho wena hore a tshele ka nnete taba e kana hodima moya wa hao. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Rekeke. Ay man. Hallelujah. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Amen. Yes, sir. Amen. Amen. Maine. Re fe modimo sebaka. Ha ko leboe mofokeng e motla ko leboe ngwana ma mofokeng. Lefu le kapitseng. Mo mamedi ke fella mona le moruti Maine. Ke fella mona. Palesa are thank you. Makani are thank you. Re a leboa. Lenano lena o ka ithekela lona 011 714 7342. Jwale ko fa tshebeletso ya o seng hona.